Kakva buka. Kao i prošle godine, Nedžada i njegovo stado zatekli smo na ispaši na brdu Vruci iznad sela Sebinje. Godinama, svakodnevno sa ovim stadom, Nedžad prelazi desetine kilometara puta po kakanskim brdskim prijedelima koji nude čistu prirodu i izobilje zdrave i raznovrsne trave. Na taj način ovce neće zalutati na tuđa imanja i male su šanse da nekome smetaju, a hrane se baš onako kako vole i kako im najviše odgovara. Nedžad je jedan od rijetkih farmera koji preferira tradicionalan način uzgoja stoke. Ovaj porodični posao zadnjih se godina intenzivno razvija, te i uz stalni angažman jednog čobana zahtjeva mnogo rada i odricanja. Bavim se stočarstvom oko 10-12 godina. Imam isto koza, krupne stoke, krava, 7 komada, junad, 8. Ovaca trenutno za sad oko 345, koza jedno 46, ja radim ukupan broj. Imao sam jarana, isto bavi se ovim. I on je meni dao 100 komada odmah ovaca da mu vratim zagon za 2 u janjadima. Ma neću, rekao Asime. I ja malo pomalo. I ko se zaljubi u ovaj posao, znao ga je on. Žao i prodat više i teško. Ali balja, može se živiti to dobro od stoke. Ovce borave trenutno samo po brdima i za njima se hoda. Isto i krupna stoka je na brdima, krave su u štali. Dnevno pa obiđem možda 3-4 kilometra. Eno na onom brdu ako moći se posle to vidjeti. Tu mi je tor, tu boravim i ja spavam. Mjesečno sađem kući dan, 2 upitnik i to ako me puste ovce. Sve moram uz nja i dan i noć biti. Najbitnije je ujutru in upet pustit do 10 pasu, evo uhlad uniđu, same u 6 izaju, do 9 navečer, pola 10, opet same dođu u tori. To je to. A i odmah i meni dadnu odmor. Evo one odmaraju i ja odmor. Tokom dana stado se kreće u potrazi za hranom i vodom, a najveće ih pastiri tjeraju u torove na brdo iznad sela Viduša. Tu je stacionirana i vikendica za čobane koja im olakšava svakodnevnicu koju provode daleko od prvih naselja. Iako je ovaj posao težak i mukotrpan, Nedžad se ne žali. I pored stada od preko 400 ovaca i koza, Nedžad se intenzivnim stočarstvom ne bavi isključivo iz komercijalnih razloga. U ovom je poslu našao svoje zadovoljstvo, ali i solidnu zaradu koju može prehraniti porodicu. Prima i federalne poticaje. Što se tiče torova, imam torove dobre. Pomogla je opština, dala mi je mreže i one 100% najveće su na sigurno. I tači, nalete, imao i šćenad. Sad za sad divljači nema, osim čuo sam od lovaca medvjeda ima ovdje. Pa šta ću, Bože, ako bude šta bit će, ako ne bude. Posao što se tiče i pritežak, ali kad opet i dobar nako. Mora se, ima evo, ono kljecaju, mi ćemo hranju, kljecaju, kako ko. Ma i od to moraš nadgledat. Pa joj ima metil isto, pojavi se. Pa sad mi je najgore za zehiru i za sjeno. Preko oko 1000 metara sjena ja trebam skupiti. Ali morat ću i pokušat ću. Sve zavisi kakva će biti zima. Prošla je bila teška, ali ova godina šta bude, bude, to će biti. Teško je naći radnika. Ja bi ga sad evo primio,
ali neće. Kad ko rekne čuvat ovce, kupit sjeno, to ne možeš naći. Najveći problem su šćenadoni lutalci. Unazad 4 puta su mi pa jedno po 20-30 komada porazbijali. I to sam se požalio opštini i opština mi je pomogla, hvala im, dali su ove mreže, koliko toliko sam obezbijedio tor i nasigurno mi. A to je najveći problem. Veterinari dolaze redovno, trebali bi doći sad ove hefte isto i oni, vadit krv, brojeve udarat. Isto ministarstvo trebaju doći obići i oni obilaze godišnje 2 puta. I zbog poticaja, zbog brojnog stanja, to je to, oni to rade. S poticajem sam zadovoljan. Ima na janje 40 maraka od federalnog ministarstva. A sad ću predat opštinski, i o to su mi govorili, pa ja mislim i od njih bi trebalo da pomognu seljaku koliko toliko. Prema podacima Agencije za statistiku, Stočni fond u Bosni i Hercegovini, kada je riječ o najdominantnijim domaćim životinjama, u zadnjih je 6 godina osiromašio za oko 40.000 grla. Naročito se u štalama BiH stočara smanjuje broj goveda i ovaca, za što su razlozi prije svega usitnjeni posjedi, neuređene površine i niski poticaji, koji uzgajivače stoke stavljaju u neravnopravan položaj na otvorenom tržištu. Sa druge strane, na području općine Kakanj zadnjih se godina bilježi ekspanzija u razvoju stočarstva, čemu svjedoče i rekordi u proizvodnji svježeg kravljeg mlijeka. Iako u manjem obimu, na našim se prostorima razvija i ovčarstvo i kozarstvo. Prema Nedžadovim iskustvima, Kakanjski je kraj izuzetno povoljan za intenzivno stočarstvo. Ima uslova i predobri. Za pašu, za koze, za sve žive, ali nema narod, neće raditi. Seoske poslove maloko. A se tiče paše, ima i svega. Sam sam, evo, Vruci, Brdo, prema Viduši, Javoru, Sebenje, milione duluma, sam tudan čuvam i boravim. Nehaj ona za njih.